India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ada Elvis Pak. Ke piwan hang ne mata itu le mengi piwan le yu ne. Kejuan jangi ni mata ada kede ba ngiwan ban shoot kede ka film setar. Te hakan ni kasi ba mata te ngi sedang syai ni ka ba desong. Te ka film ni bengin sa shooting sa pendek sama dia. Ka ne ke jingruai mano ban ak ne ke jingruai mata. Pada kan ni jingwa di jong Arman ba asim mata ban kai ni bisa di ba wan bet champion. Mano ba di try ne ke film. Pada try ni film ni di sa do sosial. Kuna pi kendu yu ba amdor pat. Kendu iba amdor te gede kasim mga kong makendu te gede ha tu por ba perlong itu ka le film lah te po stream sta te tu tu por hing lah sang banyak keren banyak penvet banyak terekam lang te mata gede kasim mga kong cuma banyak terekam bekat tadi Tu jingruai nadu nak kena shoot na pi ma. ha shoot mga direct Boda ka hit ka yat wa kai apa. Ti tembok ba ne ke jingruai tu pi ma le mata ro. Kan hit. Kermen kamtai ke bangi ni tray kat kum ka jingla ka jungi bangi tray bangi penis ka ba te gede pat sa kamram ka ba bakin na ke kerja ni bakin resi ka don no ka like kalian dei bakin ben bakin ni lagi di ban ni kan kata ka jing bakla kata yang kata ke ilong inang yok sim te bangi nang kantri ka su Kasi men kong ma pin shoot ki film. ya ka film to kade kesin ka man ko yang am ta bangan su kade te kat ba dohi kade kesin ko ta Mendirect ba amdor hi ne mendirect ma pi na. ka director ke adon script ba kita ai ha di katu kan ni dan kami punya trailer baik lah Ti film actress hang ne di mano. di aktris ni ka film di Sherilyn Hawa Kin bok ba pin le bhai ne ka jingruai mata. Ba yang film. kermen ya tadi Wah, boleh sebut ba elwas. boleh sih